سورة بقرة. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هیوی هەیە کو هون لەسەر فانیبوونا دنیایê û ebedîbûna axiretê bifikirin. Wa Muhammed pirsa sêwiya ji te dikin. Bêje, îslaha wan bixêrtir e. Heke hûn û ew bikevin nav hev bi hev re bijîn, birayên we ne. Xweda zanê kî xayînê malê sêwiya ye û kî nexayîn e. Heke Xweda bixwesta wê heramkirina jiyana we bi hev re bi vî awayî wê zehmetî bidane we. Bêguman Xweda ezîz e hekîm e. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Gelî bawermendan heta îmanê neynin bi pîrekên müşrik re nezewicin. Cariyeke qerwaşeke bawermend kêfa we jê re werê jî ji pîrekek müşrik bixêrtir e. Heta îmanê neynin pîrekên xwe ê mümin bi müşrikan re nezewicînin. Kolekî mümin hûn biecîbînin jî ji müşrikekî bixêrtir e. Müşrik dibakine we bi bal agir ve. Xweda jî gazî we dike bi bal cennetê û bi destûra xwe bi bal mağfiretê ve. Ayetên xwe ji însanan re beyan dike ku bîr bînin û hifza xwe ji heramiyan bikin. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Pirsa cila belêmêjiya ji te dikin. Bêje, ew nexweşiyek e. Dema pîrek ketine cila, nêzî wan nebin, neçine nav livîna wan, heta paqij nebin, nêzî wan nebin. Dema paqij bûn, bi awayê Xweda ferman li we kirî her necem wan. Bêguman Xweda ji kesên pir tobekar û ê xwe ji heramiya paqij dike hez dike. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Pîrekên we zeviyê we ne. Bi şiklê hûn divên herin zêviyê xwe. Dema hûn çûne cem jinên xwe ji Xweda ewladê salih bixwazin. Xwe ji bi emriya Xweda biparêzin. Bizanibin ku hûnê bi darî Xweda bikevin. Mizgîniyê bide bawermendan. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dikirina qenciyê de û di teqwayê de û di lev'anîna însanan de sonda xwe ye bi Xweda nekin asteng. Xweda dibihîze û dizane.